May sana aldaw dininamnama, tala daw ang cellphone ko na imatangan ka. Sa miweng anak nuan la ilo inak ng ngegan makaliwliwa, ipusurit na ken kaunggan. Manipud idi aging gana ita, sikalaeng tipaspas sumada. Ket uamangegan ken makita, makakayaw iknaw ray siya sinuman, makaimatang ken ka. Pagayam ko na ipangpangrunatan, di kan tumalipatan naging ganat ingganat. Adak tulad tanagururay, ipatayab mo asunatay, tilubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma. Sa isalud-sudam no maumakang tungata, amumon ti sumbat kuken ka. Adak tulad tadi ta si bayi mo, rigat man manugin awa wenno itiragsak ken lidaya kunata. Pagayam ko na ipangpangrunata, di kan tumalipatan naging ganat ingganan. Adak tulad tanagururay, ipatayab mo asunatay, tilubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma. Pagayam ko na ipangpangrunaka, di kan tumalipatan naging ganat ingganan. Adak tulad tanagururay, ipatayab mo asunatay, tilubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma. Itilubong ti Facebook, sapay tadi ka mauma.